Altzau da gaur etxeko gizona eta hasi dan ordenatzen. Hartu hemen dagoen kuarto bat, dana gauzaz beteta, eta atara du dana, jarri da dana kamionetan, da hoi zerutera hemen dauken beste etxetxo batera, eta dana ordenatzeko. Beraz hori da gaurko lana. Your smile is like a breath of spring. Your skin is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. And I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Festiunen hemengo gizona ekarri zituzten landare batzuk hortuen landatzeko, eta supuestamente guk Vermonte ikasi dugun esan landatzen den, esan dozten niri plantatzeko landari. Eta hori da ingo guna oin. Talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. 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 Please don't take him even though you can. Jolene. 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 Please don't take him even though you can. Had to have this talk with you. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. Guraso jun die deskontzara, eta orduen umiek geratu die gure esku. Atara daguz berriro PlayStationeko manduek jolastu da itxan apur bat. Eta gutxar dengo ez afarixe da itxera. Eta gaur goi ez itxera, sweet potato! Oso dago. You could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene. 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 Egin dugu tratu bat umiekin, eta da, egingo dugula borrokatuko dugu, eta guk irazten badugu, goi tenisera jolastera, eta eurek irazten badabe, jolastu dabe bideokonsolara gaba zuen. Who's gonna win? Me! I don't think so. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Come on, guys! Dance! Dance! I'm not taking a picture. Come on, man! Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you can. Jolene, Jolene. Kotxi ez dabil, behitxu, Ze, ostra! ¿No te su freno y eso ser? Todo en moto en freno. Ese es el lentiño del freno de mano que te dijo que no le dieras. No. Eta ez dakigu mobilik, ze ondo, eta gauzo miekin, miek ezekin erakun dien. Vale. Kotxi lagaberri izan dugu hemen atzien, ez dakigu zagatzen medan estabil, eta goi ez etxera oinez. Eta honek bisek ez da bena egun oinez, baina ez da besterik. Heldu gara etxera ja, kosta jaku, zenbat, 40 minutu edo, ez da asko, baina honek umiek ondiak egatzen, denbora zuen. These two are really annoying. Shut!